Poštovani gledalci, dobro večer. Vi gledate još jednu epizodu TV serijala Američki san. U ovoj današnjoj emisiji mi vas vodimo na jedan od dočeka nove godine koji se organizuje ovdje u Los Angelesu. Mi se sada nalazimo u studiju Cityu, srcu Hollywooda, srcu svih dešavanja i svih zbivanja. Ovdje ima jako puno klubova i u jednom od klubova, klubu Rain Club, večera su se skupili nekadašnji muzičari veoma poznatih grupa iz bivše Jugoslavije i oni su svi ovdje dosta uspješni ljudi, dugo godina žive ovdje, mogli bi sami da odu da se zabavljaju i da nemaju nikakvu obavezu, ali oni su rešili da se okupe i da još jedanput zapevaju sve hitove nekadašnje divne zemlje Jugoslavije. Ovdje se nalaze muzičari iz Bosne, iz Hrvatske, Srbije i svih krajeva. Pa evo, uživajte u ovoj večerašnjoj noći. Dobro večer, vaše ime? Moje ime je Tihana Škaričić. A koja će biti večeras vaša uloga u klubu Rain Club? Ja sam večeras gost, pjevamo neke pjesme tako malo Zana, malo Denis i Denis, malo Tajči, malo neke još iznenađenja bude, ali u principu sam gost za Balkan Stres. Da li se vi profesionalno bavite pevanjem ili je ovo čisto iz hobija? To je moj hobi, muzika je moja ljubav, ja sam inače doktor formacije, ali uživam u tome i tako da u slobodno vrijeme da, muzika je moj broj jedan. Prije koliko ste došli u Ameriku? Davno je to bilo, prije 24 godine, ja mislim. Tako. Dosta dugo. A odakle ste došli? Ja sam iz Splita. Evo, ovom prilikom pozdravljam sve moje Spličane. Iz Splita sam i da. A koji je razlog zašto ste odlučili da dođete u Ameriku? Ja sam došla na godišnji odmor prije 24 godine i onda mi se svidjela pa smo rekli da ćemo malo ostati, onda to malo se pretvorilo u 24 godine. Sad je tu familija, 2 djece i uglavnom posao, imam svoj biznis. Dobro večer, vaše ime? Milan Škorjanec. A koliko vi dugo živite u Americi? Pa skoro 20 godina sada već. Da, ja sam gitarista, sudjelujem u jednom 4-5 pjesama, inače sam prijatelj sa dečkima i sa doktorom Boom i onda me on pozvao da sudjelujem, zna da sam gitarista i tako i dobro smo. Inače, odakle ste poreklom? Inače sam iz Zagreba, a profesor se bavim elektronikom, ja sam inženjer elektrotehnike. A muzikom se bavite iz hobija? Iz hobija, da. Da li svirate po našim žurkama, po Americi? Da, neke godine sviram malo češće, onda par godina ne sviram, onda ponovo počnem, tako i sa prijateljima, tako malo po malo se raširi, onda odjedan put sviram na sve strane. A koju vrstu muzike najviše volite da svirate? Pa sviram alternativni rock, klasični rock, blues, to je i naravno sve naše iz doba 80-ih i 90-ih godina iz Azra, Bijelo dugme i to su mi najdraže stvari. Ko je vaš najomiljeniji muzičar sa Balkana svih vremena? Pa moram reći Vlatko Stefanovski. Kad sam bio u 8. razredu osnovne škole u Trogiru, prvi put sam ga čuo uživo i znam da cijelu noć nisam spavao, da sam počeo svirati gitaru. Cijelu noć na jednom koncertu je bacio trzalicu i sletila mi je među noge i još uvijek ju imam. I tako. Nevjerovatno. Vlatko Stefanovski.
Ok, Slobo, večeras prisustvujemo tonskim probama. A da li možeš nešto da nam kažeš više o večerašnjem druženju i zabavljanju? Pa mogu da kažem da će svirka da bude superiorna, prvoklasna, da smo se trudili stvarno da to zvuči dobro. Kao što vidite iza mene već se održava tonska proba. A svi muzičari koji su umešani su dali sve od sebe, navežbali smo i jednostavno smo napravili ovo večer da se svi lepo zabavljamo. Odlično. Reci mi, da li se ti baviš muzikom profesionalno ili ovo samo radiš iz hobija? Pa ja se bavim muzikom profesionalno, imam projekat trenutno jedan sa američkim pevačem Jordan Barrom, ne znam da li ste imali prilike da sa njim razgovarate. On će da bude večerašnji gost i svirat će samo 5 pesama nekih drugih grupova, ali sa njim sam uradio ceo jedan album. Znači, taj deo je profesionalan, međutim imam druge stvari od kojih živim. Kao što je? Bavim se menadžmentom velikih imanja ovde u Americi. Znači, od muzike nema para? Molim? Od muzike Americi nema para? Za sada ne, jedino ako Jordan napravi neke pare. Dobro. Ovo je instrument mnogih ovde u inostranstvu. Never last, wake me up when September ends. Like my father's come to pass, 7 years have gone so fast. Wake me up when September ends. My name is Jordan Barr. So, what made you decide to come and sing with the Serbian band tonight for New Year? Well, I actually am a music partner with the bassist Slobo, and we've been working on an album and stuff, and they want an extra singer, so we have some songs prepared, and we're gonna sing them tonight. Do you do this professionally, or do you just this for a hobby? No, I am a professional singer. That's awesome. What kind of music do you play? We play like alternative pop rock, so kind of in the style of Maroon 5, Gavin DeGraw, Foo Fighters, and Train. That's awesome. Did Slobo teach you any Serbian? I think I know like 2 or 3 words. I know cheers, and that's about it. Good job. Nobody else can see that. So what you learn, I won't show you twice. Let it go, make it run it right. If I share my secret, nobody else can see this. Nobody else can see this. Hey, yeah, yeah, yeah. And it goes like this. If I'm something I don't know you. Something I'll show you. Koliko dugo živiš u Americi? Živim, iz Beograda sam se odselio 82. godine. Do 92. sam bio u Torontu, a od 92. sam ovdje u Los Angelesu. I zašto si se rešio da pređeš okean i dođeš u Ameriku? Jednostavno sam dobio record deal koji je san svakog muzičara tamo. Dobili smo deal za A&M kompaniju i ta cela grupa muzičara se preselila iz Beograda u Kanadu jer je tamo bila rekord kompanija i management kompanija koja nas je podržavala. Da li ti smatraš da si u Americi ostvario američki san? Američki san? Super je ovdje, super je. Nama svima lepo, radimo što volimo, možemo da što kaže, normalno da živimo, tako da šta ima lepše od tog sna, pardon. Super, Slobo, hvala puno na intervju. Hvala. Oči su ti sklopljene, usne su ti umorne, ne ljubi me njima, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova svirala tiša. Ajmo svijet!
mi jedan krug na sam planeti. Noć je kratko trajala, a nama je trebala. Ok, večeras razgovaramo sa najpopularnijom osobom koji se zove... Zato što imam najveću glavu, nije zbog toga što sam ja nešto. Zoka, svi znaju Zoku. Ok, Zoko, koja je večeras vaša uloga na ovoj proslavi Nove godine? Pa, moja uloga je najbitnija ovdje od svakoga. Bez mene ne mogu ništa. Ako ja ne zapjevam, ko će da pjeva Kukavić? Ko će da pjeva ako ja ne zapjevam? Ja pjevam i animiram raju. Da li se vi pevanjem bavite profesionalno ili ovo čisto iz hobija? Zadnje 22 godine, samo za novac. Znači profesionalno? Da, da. Odlično. Da li možete da nam kažete nešto više o večerašnjem repertoaru? Kakvu ćete muziku svirati? Rekao bi ti, nego ovaj ubi za mene s ovim bubnjem, ne mogu, pokri me po ušima. Pa svirat ćemo ovako, vidiš šta ćemo svirati. Svirat ćemo rock'n'roll, što nije tipično za mene, jer ja volim da slušam Sinana, Halida i taj Pink repertoar, ali eto, kao našao sam za nekog oduška da probam, da upoznam ljude širom planete, da ja znam da pjevam rock'n'roll. Tako da svirat ćemo koncert Balkan Stress Band, neka 2-3 sata i onda ću poslije ja da uzmem klavijature i da pjevam malo turbo folk, jer ga tako zovu u Srbiji. Turbo folk. Dobro, Zoko. Reci mi, koliko si dugo u Americi? U Americi sam 11 godina. Legalno. A ilegalno? Nikad nisam, došao sam legalno sam došao. Dobro. A reci mi, šta te je navelo da dođeš u Ameriku? Muke. Muke, Isusove muke. Ok, reci mi originalno, iz kojih krajeva dolaziš iz bivše Jugoslavije? Iz cijele bivše Jugoslavije. Rođen iz Sarajlija, otišao u famozni Herceg Novi Baošić i poslije toga u famozni Novi Sad. Kopas, i ujedam Kopas. Famozni Baošić i pozdrav Baošićkoj raj. Famozni Novi Sad, onda Beograd i evo na kraju Bakersfield, Los Angeles i svuda. I gdje je bolje? Ovdje ili tamo? U stvari najbolje u Baošićima kad je ljeto, a u Americi je onako fino, onako što znam. Nije loše, ima se. Reci mi, da li si osnovao porodicu ovdje? Da li imaš ženu, decu? Joj, sada je to malo zeznuto da vam kažem. A imam, eto, hajde, imam 2 djece, imam super ženu. A reci mi Ali živim opet ono kao momak, mislim, nema tu problema nikako. 661-378-6431. Crno-bijeli svijet, crno-bijeli svijet, crno-bijeli svijet, crno-bijeli svijet, crno-bijeli svijet, crno-bijeli svijet, crno-bijeli svijet. Hvala vama također, sve najbolje. Kako se provodite večeras? Super, jako je dobra atmosfera i dobro društvo. Super, hvala. Hvala. Hvala, također sve najlepše. Odakle ste vi došli? Iz Palm Springsa. Koliko je to daleko odavde? To je 2 sata od LA-a. Zašto ste odlučili da večeras dođete na ovu zabavu? Pa poželeli smo malo našeg sveta i lepog druženja i dobre muzike. Hvala puno. Sve najlepše. Sanjam da te opet slušam kako dišeš, zavija se trava, da me dira tvoja kosa plava, tvoja kosa na mom licu rana. Sanjam da se opet volim u klasju,
I da luta tvoja ruka brda, tvoja ruka preko ovoga tijela. Samo jedan život imam i u toga vam sam, jer zavolek jednu ženu koju sanjam. Samo jedan život imam koji nisam htio, jer zavolek jednu ženu koju nisam stio. Dobro večer, momci, srećna Nova godina. Srećna Nova godina, gospođo, i vama i svima koji nas slušaju i gledaju. A odakle ste vi? Ja sam inače iz Zenice, iz Bosne, a trenutno živim u Los Angelesu. Iz Banja Luke, ali živim u Arizoni, došao sam samo za Novu godinu. Wow, svaka čast. Šta vas je navelo da dođete baš ovde večeras u Rain Club? Pa Dino je jedna vrlo fina osoba i ima puno finijih ljudi ovdje koji su večeras, a muzika je ekstra, tako da smo se odlučili da dođemo ovdje večeras. Ja slažem se, dobri prijatelji, dobro piće i dobro društvo. I lijepe djevojke, nemojte mojoj ženi reći. Hvala, sretna i vama, sve najbolje. Hvala puno. Odakle ste vi došli? Iz Calabasas. Oh, wow. Originalno iz Bosne, Tuzla, Bosna. Zašto ste se odlučili da ovdje dođete večeras? Pa moj prijatelj organizuje Dino muža. To je, pa mi dođemo ovdje. Jel se lepo provodite? Super. Tako ti je mala moja kad ljubi iz oka mariš. Ovdje kad ću prenaviću, dokiću, polubiću, ljubiću, da neću znati, to mi kaže Zoka, ti si moj. Opiću se, napiću se, sa javima područu se, tebe ću glavu duri, ali ću biti tvoj, biti tvoj. Hvala također. Kako se provodite večeras? Odlično, uz našu muziku ne može biti bolje. Recite mi, odakle ste došli večeras da budete na ovoj zabavi? Mi živimo u San Pedru, a inače smo iz Mostara. A i zašto ste se odlučili da dođete ovdje baš večeras? Apsolutno, mi smo ovdje bili već nekoliko puta. Gospodin je tvoj otac. Ja sam pjevao s Indeksima prije godinu dana i on je to snimao. Mala moja, kad ljubimo san. Balkane, Balkane, Balkane moj. Budim sinaj i dobranje svoj. Balkane, Balkane, Balkane moj. Budim sinaj i dobranje svoj.
u les. Gore od kuće, jako slušanje, kako se sretnemo, uvek se zarije, uvek se završi. Svakamo naših pesama. Sam ljubavi, žestoko momci, velike sasa. Kad se pije, i kad se ljubi, i kad se puca. Gore od Eljaske, do Ansnavije, kako se sretnemo, uvek se zarije, uvek se završi. Svakamo naših pesama. Amo svi! Da smo živi zdravi, još oni na stolu, daje pesme i vina, da nam čuva Bog, da su najbolje žene, uvijek pored nas, jer ovaj život je kratak, kroz zove izlačnicu. Kako si zadovoljna večeras s tim nastupom? Pa super, bilo nam je lijepo, uživali smo, skakali smo malo kao u mladim dobrim danima i odlično je bilo. Ostala si bez glasa? Nisam, nego treba malo pauze i drame napraviti gore, ali je u redu. Srećna Nova godina. Hvala najljepša i vama. Večeras razgovaramo sa članovima benda Balkan Stres. Dobro večer. Dobro večer, dobro jutro. Dobro jutro, tačno tako. Srećna Nova godina. Hvala također svima. Happy New Year. Imam jedno pitanje za vas. Zašto ste rešili da vi večeras zabavljate naš narod umjesto da odete negdje da se provedete za svoju dušu? Zoka to najbolje zna odgovor. On je sve ovo zamesio. On je dežurni krivac. Ajde, Zoka. Prema procenama vizualne sposobnosti, a sve u cilju zaštite integriteta sopstvene epiderme, ja sam se odlučio na taj potez iz jednog jedinog razloga, zato što smo mi najbolja muzika u Severnoj Americi. Na svijetu. Evo, Zoka je vrlo skroman. Zoka je sve zamesio, najbolje ono da priča. Ne, mi želimo da budemo sa našim prijateljima ovde i od svih ljudi koji su ovde došli, a jako njih puno je došlo, većina njih su stvari naši prijatelji i ovo je divno mesto u Los Angelesu i mislim da je dobar i razlog i Nova godina i lepo je mesto, a i mi ne sviramo tako loše. Neke cure su mi, kažem, ostavile telefone tamo, pa eto, valjda je to neko mjerilo moga znanja i uspjeća. I za kraj, a šta imate da poručite našim gledalcima Sky Televizije Plus? A svim gledalcima televizije Sky Plus besplatno pravljenje zuba. Želimo srećnu Novu godinu, sve najbolje iz toplog Los Angelesa. Kao što svi znate, mi ovdje nemamo sneg, ali se lepo zezamo. Napravit ćemo mi i njega. Još jednom svim gledalcima televizije Sky Plus sve najbolje iz Los Angelesa i Happy New Year! Hvala puno! Kuda si došla sa tim tamnim očima i čije ime ti na usne počiva. Kaži mi ko ti dužna postelju i ko ima zlatne ključeve od koji tajne podaje. Daj da te pratim čego da si krenula, sretan je onaj s kim si noći bijela. Daj da te pratim i da budem sjena, da budeš uspaljena, a do noći budeš hoda. Poštovani gledalci, evo ovdje se nalazimo na dočeku Nove godine u studiju Cityu, gdje je večeras nastupila grupa Balkan Stres. Ova grupa veoma često menja svoj sastav, u stvari pevači se menjaju, večeras je to bio Zoka, čovjek koji je došao iz Bakersfielda, koji je udaljen 200 km od Los Angelesa.
i koji je evo ovde došao večeras da zabavlja ljude koji su isto tako vozili poprilično da bi se i sreli. Ovde u Los Angelesu večeras ima na jedno 3-4 mesta gde se organizuju zabave za narode sa Balkana. Ovo je jedno od takvih mesta, nažalost nije to tako popunjeno kao što je to nekada bilo. Nekada je ovde bilo prepuno, nije moglo da se uđe, a sada, evo vidite, sve ove zabave su sve siromašnije i sve skromnije i sve manje ljudi se skuplja. Još jedan od razloga zašto je sve manje posete na ovakvim zabavama kao što je ova na proslavi dočeka Nove godine je da je svi oni ljudi koji žive ovde u Los Angelesu provedu u automobilu svaki dan 2 do 3 sata. Ovde su jako velike udaljenosti, pa im još jedna vožnja da bi dočekali Novu godinu negde u nekom delu grada. Mnogima to zaista teško pada, pogotovo što ne mogu da se opuste, ne mogu da popiju čak ni čašu 2 vina ili koju flašu piva. Policijske kontrole za vreme novogodišnje noći su zaista veoma proširene, oštre, koriste se sva moguća sredstva, ima dosta i helikoptera koji su non stop u vazduhu i gledaju vas i sa neba i sa zemlje. Da se ne bi desilo da neko pretera u alkoholu, policija zna da postavi i neke eksponate na ulasku u značajnije gradove ili u blizini škola kako bi obavestili omladinu i decu da je vožnja u alkoholisanom stanju veoma opasna i smrtonosna. To bi bilo sve u ovoj današnjoj emisiji. Gledajte nas ponovo sledeće nedelje na vašoj televiziji Sky Plus.